Young Fishing Association. तो hadir juga Drivers and Owners Association ada kita hang ni kisah bahawan wano syakmat. Dia nak liang Mexico Drivers and Owners Association. Maukrot Area Mexico Owners Drivers Association kita hang ni am. Minta Ngidan kita represent naka Mountain Sport Club or Swimming Association, ka Badminton Association, ada pidang hajan Southwest Castle District. One bit berani kemat. Pada dia drop. Mungkin bisa tu. Ya thapti se padba baro. Don em hang ni. Temanta kum ni nginyo. Baga kerpari bak markan bai sabhaban patai khandia ia kanika facilitation kaba lapan kup buram da Imam DC. Tokan ni porbat ngidan gini atli kisnyang kabangi yo na kabanta kabangin ay na matay pat landing kabanang kong kadai na ka nakinigi sau taligi kanhon kibaya penlong yaki program ban penmi fund na mataga chingnet ching pat landing te kata galong ka Maukrot District Sport Association Office of the District Sports Officers Ran Miklea Office of the DSO te ngidon ban ay kanika usinyang ukolong silak tengka naka cek. Teka naka pon nga sumabang kerpat kini kini ikmat naka MDSA nang ta naka Officers Club nang ta naka Office yung DSO Ran Miklea. Way ki donation bangiyo naki baru ki perlok perjot ki paman sobha man ay naman ta iba trending. Kani ka cek kada silak tengka.